Bog, dragi moji, ja sam Dona. Danas pečem nešto posebno, moj American pie i cheese pie. Evo recepta, da možete isprobati kod kuće. Za American pie treba vam 300 g brašna, 150 g maslaca, 100 g šećera, 1 jaje, malo soli i naravno nadjev od jabuka ili šumskog voća, a za cheese pie 250 g svježeg sira, 2 jaja, 100 g ormo šećera, 1 vanilin šećer, 1 žlica griza i malo limunove korice. Prvo zamjesite tijesto, pustite ga malo da odmori, a zatim razvaljajte i stavite u kalup. Za American pie napunite ga voćem, pokrite gornjom korom i pecite oko 40 minuta na 180 tekst. Za cheese pie jednostavno sve sastojke pomiješajte, izlijte u koru i pecite dok ne dobije zlatnu boju. Miriše cijela kuhinja. Ako vam se sviđa, lajkajte, podijelite i naravno, pretplatite se na naš kanal. Vaša Dona